Oriri ndereti ya kana andu ni mabatie guthamio kuma mutitu-ini wa Mau ithiite na mbere na gututhura urugari na woni utiganite kuma kuri anyitite matiganite. Gikundi kimwe kia aria maramataga maria maturigiciirie kuma mwena wa Naikuru nimoritie thirikari kuhiuka na mituki na guthamia aria maikaraga mutitu-ini ucio niguo kuhe kanya uhandi wa miti. We are asking our brothers and sisters in the Mau, those who have been affected by the ongoing eviction, to calmly accept the eviction, because we also do not support you. Mau is our forest. Gikundi giki rungu rwa utongoria wa Christine Wangari maugite ati ni mahaririirie mimera ya miti ya kinduire makiria ma milioni 6 iria marenda kuhanda ihumo-ini cia mai mwena ucio. Mau wote waondoke, sisi hapa tuna miche zaidi ya milioni 6 ambayo tumetegeshea tumepania kupanda Mau. Ihinda-ini riu ateti ni makomithitio ni undu wa kugeria guthatia mihang'o ya guthaitira mutitu wa Mau na njira ya kuingiria uteti mihang'o-ini ya uthamia wa andu. Miario ino ikinyitwo mbaru ni murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Naikuru Liz Chelule. Hata kama ni kura munatafuta, my friend, ebu fikirieni na mueleze hata hao wananchi wenyu ambao munataka kura kwao kwamba misitu na hali ya anga ambayo inaendelea sasa hivi dunia kote haiwezi kuwa negotiated kwa sababu ya wewe mtu binafsi ambaye unataka kura, ambaye unataka kuchochea. Ilikuwa imepangwa kwamba watu watatolewa Mau, lakini tumefurahi sasa sababu serikali yetu tukufu pia tukiongozwa na Uhuru Kenyatta amesema hiyo exercise hiyo iwe stopped. Thirikari iri na mubango wa gucokereria miti mugunda-ini wa hektea 17,000 iria ithukangitio mutitu-ini ucio wa Mau. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa Ngujiri.